Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat bakanet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Everything you say to me takes me one second to the edge. And all that's a break. I need a little room to breathe. 'Cause I'm one second to the edge. And I'm about to break. Menteri Ketenat Pulia Putih ubah lakamen rumbui. Hak jingle yuk kejat jong Ribhoi College. Ulalai benjurep ya jingtai ke auditorium kepala sak hongreng mentala bun senam. Hadirin bagi samla Pulia jong college. Hapok kalama jong Ribhoi College Students Union. Kilapan pau khmat jong ya jingdan kam bandan no la jong auditorium hakani ke college. Kerang banyak peluang ya ke program beper. Hakani ke jingle jurep lasenran lang ya ubah lakamen rumbui da principal ubah SSR Bamon u president jong Ribhoi College Students Union usamla Jason Lennox Nongrum u additional deputy commissioner ke Ribhoi district ubah R Kharbi Kheu lem makin hikai kalkum ke jingyo alum jingtep layathu bayakani ke auditorium lasdang mansna naru snam arjar khat lai ya kabalamang pisa kumba sauklur lingba ke skim balabai da North Eastern Council Henry ka longpat ka balingo bahadu menta la syupenyang tangki paya balasop di sanyum bat kela yingja. You approach the DC. Em yakan duk bagi jong meral bagi jong em suara kata yakan metu ba yakan duk bagi DC ba ka DMF how much? Ya kan ni ka building hang ne kalong ba ngidang sitip mene da jing thu jong president jong ka Ribhoi College Student Union ta khnang ba ban pe ya kan ne ka ban pendek henry ngaong yo kumanga kren po meeting ba kam de ka basuk menta ban ka ni ban commit henry menta ngi don lang hang ne te ka e ka bang ai jimut ya kini ba kini kendu ya di MLA jongki lokal MLA jongki bad DC punya keren hang ne marba lengba ka DMF kila ban pendep artis ya kan ya ka ba sajrong ngam ongi ka tu ba satu mereka artis ka ba sajrong kan don be ka fon bakin erma na ka bantawan pendep ya kan ne tadi tak daw ka jingwan jongi ka long kata ka advice ndengin lang sarkar ngin pe e ka ba la ban ban komite e han ka fon la ban komite